Gini cravate mon gars, pas créer. Maman vous faites ça. Même. Maman tu m'as pas. Gini cravate mon gars, moi c'est pour moi, le pas ça c'est pas que maman. Moi c'est pas le mal. Pourquoi les petits doigts vous les n'avez pas. Ils m'ont pas enseigné ça pour vous. Maman pour ramener le ciel que nous sommes ensemble. Il décision qu'on soit hier. On est pour ramener le ciel du long. Le mouton est. Pourquoi nous sommes dans Bon quoi. Ok. Le bâtiment. Vous dites mon frère question. Mon temps du Coran. Lui mon frère mon temps du temps. Car il faut que vous faites du temps du temps. Nous n'avons pas la famille. On est faire ça. Vous l'avez pas. C'est là. Vous pouvez le faire ça. Vous faites la même chose. Quand vous parlez de votre vous utilisez ça. Vous utilisez ça pour vous en faire mal. Voilà, nous sommes pas d'accord. Alléluia. Amen. Okay, this question caribbean is good. Caribbean lagi, ada mil itu, ada mil. Okay, mama di sini tu bilang open. Untuk ini, buku baca ini. Waktu turun, okay, betul, mama kan. Okay, mampu berjumpa lagi. Kalau lainnya betul sekali. Untuk ini, kalau jawabnya ini, kita ini ada buku nama. Okay, mampu lagi sekali. Lagi sekali mana? Untuk kita berbuat baik, kita berjumpa dengan orang kita orang kita berbuat ini. Karena sosial But there is another way. Mutandrirume. Okay. Mau sekolah mana? Mau sekolah mana? Dua bulan apa dah mana? Donc, c'est comme ça. Ici, maintenant, vous pouvez nous nombre administration du ministre. Ici, vous pouvez vous parler ici, Bristol. Soit
Washimene tole kushikilo. Na kantishino. Ipe yonke kwa moyo wa tendele. Kaka nilikuwa kukipa kimuta maegeleze watu shida musumbo kumashi ajesu. Mkaka kunyinda. Wako kukitema wajideni. Wako kukitimene. Iba nakumpa na kwebe. Wadu mebaka jimba. Kumpa na kwebe. Wako kulitika kajandasha. Wako kukisheni mitambu mingi. Kumpa na kwebe. Kudu basame. Enanisa kuja sisi. Kumpa na kwebe. Jindeji. Kukutua jibida. Ya kanda kase. Ya tuasa kijida. Ya wacha. Ya bila hawaii. Ikitola mtumwa ikilesia. Kwa baba na kweli chimani mwisho chizandu wetu mene shemunyu mene mbulele bwana wajije mbulele na unujulima na kumpala kwanji unujubendele kwenji mudubanda lwanji mfutu waju nukuloba ni mayi manene ukenene muko kashiwa bikondo tambitafu wa Yesu Kristo anweze lepimpe anutuchi jakanengele kujibantu na kujinzanzi nuikale tumatuma Zimingwele dosu la miji mkabu munde mwa ekenesia. Jishude jina jantangu wetu kurukule. Ikuchishe matanga mawi kukitabu yenu. Umeku wenu. Umishimu yenu. Mumbanza yenu. Mpoche yenu. Anutuishe changa. Mundamu yenu. Tuwade chendelele. Wabutungi wangu mgirika Yesu Kristo mkereme wetu. Amen. Kanga lumeneshe.